izložba se zove Lice ogledalo. Šta se prije svega podrazumijeva pod tim nazivom? Dobro jutro. Ja sam ranije stavljao detalje na licu, oči, nos, usta, a napravio sam jedno taj oblik lica i ta čistota mi se sviđala i onda sam seriju crteža napravio sa tim čistim licima koje sam nazvao ogledala, a inače lice ogledalo duše. A imam i skulpturu koja zove Majka, pravo ogledalo umjesto lica. Isto simbolično u odnosu na majku i tako dalje. Šta se sve može vidjeti, odnosno šta će posjetioci ove izložbe moći vidjeti ovdje i šta predstavlja ova izložba za vas? Ova izložba je dugo čekana. Ja sam mislio ranije da je otvorim, ali nije bilo mogućnosti i onda sad sklopili se ti uslovi. Evo, konačno ostvarila mi se želja da izložim, da napravim ovu retrospektivnu izložbu. Koje su vaše najčešće teme kada pravite skulpture i slikate? To su u stvari ljudi, to sam primijetila gledavši ove izložbe. Jeste, najčešće ljudi. Ja mislim da je to je negdje između apstrakcije i figuracije. Apstrakcija, neki apstraktni dijelovi čine čovjeka. Dobro, dakle ste u stvari inspiraciju pronašli za ovu izložbu? Odnosno za sve radove, s obzirom da ima neki koji su u privatnoj kolekciji već. Ja sam obožavao Rista Stijovića i preko njega sam zavolio drvo. I ove skulpture ne podsjećaju na Rista Stijovića. Ja mislim da sam originalan, da niko tako ne radi kao ja, a ovdje će se vidjeti crteži moji, slike i skulpture. 2001. sam počeo da slikam to vrijeme sam naslikao jedno 180 slika, ali pošto je ovi prostor nije baš mnogo veliki, nije sam mogao da izložim sve radove, nego samo selekciju, ono najvažnije. Gospodin Andrijaševiću, hvala vam i želim vam uspješan rad i u narednom periodu. Hvala i vama. A moja sagovornica ovog jutra je i kustoskinja u stvari izložbe Ljiljana Karadžić, koja je istoričarka umjetnosti. Dobro jutro i vama, Ljiljana. Evo, šta prije svega u stvari, koja je vrijednost retrospektivne izložbe za jednog umjetnika? Dobro jutro i vama. Retrospektivne izložbe su zapravo najvažnije izložbe u životu svakog umjetnika. Jer umjetnici obično stvaraju decenijama u malim ateljejima i nemaju priliku da vide, odnosno da sagledaju odjednom čitav svoj opus. I onda je to u jednom trenutku neobična situacija za umjetnika kad najbolje radove iz svog višedecenijskog rada može da postavi u jednom malo većem prostoru i kada se ti radovi međusobno sučele i onda možemo nekako mnogo lakše da sagledamo kontinuitete i diskontinuitete umjetnika, faze kroz koje je prolazio, teme koje su se možda ponavljale, oplemenjivale kroz vrijeme ili se negdje modifikovale. Tako ćemo nešto vidjeti na izložbi Krsta Andrijaševića, gdje smo izložili otprilike 70-ak radova, crteže, slike i skulpture. Zanimljivo za izložbu i to što većina ovih skulptura, crteža i slika zapravo nijesu više vlasništvo umjetnika, već se nalaze u privatnim kolekcijama ili institucijama poput Narodnog muzeja Crne Gore, Centar savremene umjetnosti, Ekonomskog fakulteta, Centar za kulturu Nikšić. I onda je ovo zaista jedinstvena prilika da na jednom mjestu sagledamo opus umjetnika. Zanimljivo je i to što ćemo na retrospektivi pustiti 2 dokumentarna filma o umjetniku, jedan koji je premijerno rađen za potrebe ove izložbe, radila ga je produkcijska kuća Vjeverica, a drugi je zapravo iz obrazovnog programa radiotelevizije Crne Gore, emisija o Krstu Andrijaševiću. Tako da na neki način svo vrijeme trajanja izložbe umjetnik će tu biti prisutan. Umjetnik sjajno govori o svojim radovima,
a njegove skulpture, crteži i slike su toliko prepoznatljivi i smatram negdje da je to jedan od najuzbudljivijih opusa u crnogorskoj savremenoj umjetnosti. Nema prethodnika, nema naslednika. To su forme koje su negdje arhetipske i kao što je sam umjetnik rekao, u fokusu njegovog interesovanja je čovjek. Čovjek sa svojim ključnim emocijama. To je ljubav, to je želje za životom, to je smrt, to je eros. I kroz sve to uvijek je protkana neka mala doza ironije, ali vrlo onako sofisticirana, ali prije svega osjeća se jedno milosrđe i jedna toplina i jedan jako dubok osjećaj prema čovjeku. Također bitno je možda negdje i to nasljeđe djetinjstva, odnosno nešto što bismo mogli možda da podvedemo i pod nekim obrascima koji pripadaju primitivnoj umjetnosti, ali u slučaju našeg umjetnika manje je više. Dakle, kvantitativno malim nekim intervencijama on dostiže zapravo kvalitativno velike likovne vrijednosti.